Reka mbasuze rero mbahereze ikaze na karibu mbifurize gukomeza kugubwa neza muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi tugarutse mu makuru yacu ni kuri yamanywa kabisa ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Kera kabaye ibya Goma yabaye Goma, inyeshyamba z'ama 23 zigomba kuvamo byanze bikunze, zabishaka zitabishaka zirava mu mujyi wa Goma. Ibyari imyitozo, ibyo gusubiranamo byahindutse gufatwa ku mujyi wa Goma. Goma tombe. Igisirikare cya FARDC kirwanira mu kirere kirakugendera kirabanza kireba nyirizina aho abayobozi b'inyeshyamba z'ama 20 bafashe n'ibicati. Reka tubanze tuharase mu mazu yarashwe mu mujyi wa Goma, harimo n'inzu y'umugabo witwa Joseph Kabila Kabange n'ibirindiro by'inyeshyamba z'ama 23 birashwanyaguzwa. Ibyo ndagenda mbibabwiraho. Usibye ibyo ngibyo kandi abasirikare b'inyeshyamba z'ama 23 barayibahunga umujyi wa Goma bavamo bagenda. Turareba byinshi cyane kuri iki gitero cy'amateka. Mu by'ukuri ni amateka agiye kwisubiramo kuko umujyi wa Goma wegeze gufatwa na LCD uwuvamo, none wafashwe n'inyeshyamba z'ama 23 none zigiye kuvamo. Uzi ikibabaje ku nyeshyamba z'ama 23? Zigiye kuva mu mujyi wa Goma zihatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo ngibyo urabyumva neza. Kaze byose rero tubyinjire uko byakabaye. Kandi subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere gikomeje gukubita umusubirizo inyeshyamba z'ama 23. Reka mpere kuri aya makuru kabisa maze gukura hano i Goma. Barakubwira ko inzu ya Joseph Kabila yagabweho igitero n'indege zitagira abapilote za FARDC i Goma rwagati. Abayobozi benshi b'inyeshyamba z'ama 23 barishwe. Goma igomba kubohorwa. Turasaba ko ingabo z'ama 23 zishyira intwaro hasi zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko umujyi wa Goma umaze iminsi uri mu icuraburindi, nyuma y'uko ibitero bimaze iminsi biri mu nkengero z'umujyi wa Goma, iki gitondo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yongeye kwigaragaza nk'umugabo ufite ishyaka ryo kurwanirira ubutaka bwe. Yongera kugaragaza mu by'ukuri ibyananiye Joseph Kabila, yongera kugaragariza n'abakongomani bose muri rusange ko byanze bikunze igice cyose kigaruriwe n'inyeshyamba z'ama 23 azakigarura. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu umutwe wa 23 AFC ngo uwo mu gihe guverinoma ya Kinshasa irimo ireba mu mujyi rwagati ivuga ati buriya Joseph Kabila iranzu ni yatuyemo nanga atuye muri iriya. Goma 23 yo yari yibereye hirya mu bigori, yo ngo yari irimo igaba ibitero ngo kubikorwa bitandukanye cyangwa igaba ibitero ku ngabo z'abazarendo ziri mu nkengero y'umujyi wa Goma bibereye mu birometero 20. Kandi tayari abahungu barwanira mu kirere ku munsi w'ejo ubutasi bwose bari bamaze kubujyana, buri kimwe cyose bari bamaze kugitwara. Izi nyeshyamba z'ama 23 kuzinduka zibutswa ko aho hantu ziri atari mu myanya yazo. Ku bakongomani murabona byari bikenewe? Ntabwo byari bikenewe. Narababwiye ngo icyo ingabo za Amerika zaje gukora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si ukwirukana inyeshyamba z'ama 23 shisha utabona ngo genda bite birangira. Oya, ni no kubanza kubaca umuzizi, kabisa, bakabanza bakabacubya, bakabanza bakabahagiza, bakabanza bakabakoramo akazi. Kuko nureba igihe ingabo za Eric Prince zinjiriye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho hatangiye amaoperasiyo manini kandi akomeye. Kandi noneho ayo maoperasiyo agakorwa mu bice by'ingenzi nyirizina. Abantu bari bazi ngo umujyi wa Goma ngo ntabwo indege yarasamo. Ayinya, ni gute itarasamwo kandi ubutasi bwamaze gukura? Noneho kugira ngo uzatinye igisirikare kirwana ku ruhande rwa FARDC
ku kijyanye n'umuturage ari notabene, ari notation, ari notayisi, ni ukuvuga ngo ni ukurasa ahantu mu cyico gusa mu nyeshyamba za M23, kuko iyi ndege yarashe mu birindiro by'inyeshyamba za M23 i Goma. Amakuru namaze gukura yavugaga ko aha hantu iyi drone yarashe muri ibi birindiro by'inyeshyamba za M23 ariho barimo bategurira ngo ibitero karundura, ngo no guteguriramo amadrone mpamya ko itari kuzamuka mu kirere ngo igaruke ari nzima, nizo bohereje hariya muri Minembwe. Amavideo ari hanze mwabibonye ibyo zakorewe. Aka kanya mu by'ukuri ni inyeshyamba za M23 aho zarimo zitegura. Guverinoma ya Kinshasa yari yamaze kubimenya kare. Nabonye bavuga ngo M23 irimo iragambanirwa, ngo ibiri gukorwa byose ngo harimo abagambanyirwa hagati muri yo. Kubera iki harimo abagambanyiriro rwagati muri yo? Icyo nacyo ni ikibazo. Ngo bafashwe, ngo byagenze gute, ngo narababwiye ngo ahangaha muri urugamba, muri iyi mirwano, ni ikibazo cy'igihe. M23 ntabwo yegeze igira imbaraga zo kurwanya guverinoma ya Kinshasa, ahubwo icyo guverinoma ya Kinshasa yaburaga nicyo yamaze kubona. Bari abantu b'abahanga b'inzobere bo kumenya ngo ikigomba gukorwa ni igiki. Nimba M23 iri mu mujyi wa Goma, tukaba tuzi ko harimo population nini, ni gute turi buze kurasa mu birindiro byayo gusa ntibigire ingaruka ku baturage n'ubwo bumva urwo rusaku? Ni gute turi buze kurasa mu cyico nyirizina tugashwanyaguza inzu ya Joseph Kabila ariko ntagire umuturage ubigwamo? Icyo nicyo kintu yaburaga. Kumwe bazamuraga amasuko yakarasa gutyo gusa buhumyi, ntabwo ariko bimeze. Ni drone ikoreshejwe n'ababizi neza, iragenda mu mujyi wa Goma ikurasira aho igomba kurasa, irasa ibirindiro by'inyeshyamba za M23, nirangiza yigendere, abaturage bakomeze bibyinira intsinzi. Ariko uzi kuba ugenzura ahantu uvuga ngo uyoboye abantu, wabahaye umutekano, wabahaye buri kimwe, ariko mu itangazamakuru n'ibyo bivugira ku minwa yabo no mu mitima yabo bakakubwira ngo tuvira ahangaha, aho nta kintu muba mwumvamo. Kugira ngo unabone, iyi drone yarashe mu gitondo cya kare. Iyi drone yarashe mu gitondo cya kare rwose mu masaha y'isa 12, ariko ni umujyi wa Goma rwose ubona neza wagombye wamaze kuba tombe. M23 yabishaka itabishaka irawuvamo kabisa. Ibi ni ibintu bigaragara kandi bigaragara amaso ya buri muntu. Nimba bakubwira ngo yoyo mu gihe ateguraga ngo kujya kurwana n'abibereye muri parike ya Virunga, ngo irajya kurwana n'abibereye hano Kibumba, irajya kurwana n'abibereye hano Sake, irajya kurwana n'abano bibereye hano Kilimanyoka, tayari indege zo zirimo zirakora akazi zigenda zihumba abayobozi b'inyeshyamba za M23. Birabe ibyuya ntibiba amaraso. Nimba drone yarashinzwe ya Kabila mu mujyi wa Goma, ishobore nawe kumurasiramo nimba ariho yarari. Gusa icyo nzi cyo ku bayobozi b'inyeshyamba za M23, uyu mujyi bawuvuyemo kera barawukwepa baragarama bavuga bati ntitwishoboreye, turabona ibintu byarahinduye isura. Nyuma y'uko abayobozi b'inyeshyamba za M23 rero bakomeje kugenda bava mu mujyi wa Goma, mu by'ukuri icyari gihari cyangwa icyagaragaraga, reka nze mbite nkibabwira neza, ni ukuvuga ngo abasirikare b'inyeshyamba za M23 nibo bakomeje gukurikiraho bahunga. Muri iri joro ryakeye abasirikare batari bake bavuye mu mujyi wa Goma ngo berekeza Bukavu. Ubwo bamaze kumenya ko umujyi wa Bukavu nawo tayari uri tagatedi, bamaze kutagetinga ku buryo bukomeye kabisa. Ahangaha nta kindi wakora, gusa bakakubwira ngo iki gitero cy'indege ngo zitagira abapilote cyagabwe kuri wa mu mujyi wa Goma, ngo cyanahitanye ngo inzu ya Bwana Pascal, ngo Umubirigi akaba n'umuyobozi wa Toyota i Goma, ngo yagabweho igitero n'indege zitagira abapilote saa 11:22 za mu gitondo. Ndatekereza ko ibi bintu ni Steven Wembi wabishyize hanze. Kwemera ko muri Goma harashwe n'indege yabyemeye, ariko byo kuvuga ngo harashwe umuyobozi w'Umubirigi ntabwo ibi bibaho. Izi ndege zo zirakoreshwa n'abandi, ko zirimo zikoreshwa n'abahanga. Aha yarashatse kwitayo by'iki uburari. Indege tayari yibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za M23, irangije yirasira n'inzu z'abayobozi b'ibinyeshyamba.
kandi izi nzu bazisanzemo zari inzu zikorerwamo ibindi bikorwa n'inzu z'abaturage cyangwa ba leta, bagiye barafata izi ngizi ni izacu mu mujyi wa Goma. Aha ngaha rero nibyo nkubwira ngo inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu nta gihe zifite ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu turavuga Goma, ejo ni Bukavu. Ubundi uru rugamba, iyi ntambara njye nabonye ko irangirira ahantu hitwa Uvira rwose, bakimara gusoramo abasirikari babo, nubwo hari abo basizemo, ariko ibintu nabonye ko birangiriye Uvira. Amerika ikivuga ngo musohoke mu mujyi wa Uvira mugende, musohoke hehe? Mu mujyi wa Uvira mugende. Njye nabonye ko ariho ibintu birangiriye, ntabwo nakubeshya. Nabibonaga ko nimba Amerika yamaze kwijandika, yamaze kwitereka, yamaze kumanura abakomando, yamaze kumanura ibikoresho, ikamanura abanyayisirayeli bashinzwe ibintu bya tekinoloji n'ikoranabuhanga, ikazana abasirikare b'ababurakiyota bazi kurwana mu mashyamba, mu biti, mu miji, hehe hose. Naravuze ati makumyabiri na gatatu, umva ko wagiye kera, ibyawe birarangiye. Ibyo nabonaga rero nibyo biri kuba aka kanya, nibyo biri kugaruka inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu. Rwose nta kubeshya, nta guca ku ruhande, biragaragara, kereka ushaka kubyirengagiza. Rero iki gisasu cyaturikiye ku birindiro by'ama makumyabiri na gatatu i Goma, inkomoko yacyo nyirizina ntabwo iramenyekana, ariko byose n'ubundi biraza kugenda bisohoka. Ni ukubitangira. Icyangombwa cyari ukubanza kumenyekana ko hari igitero cyagabwe ku nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu. Muri Mikenga, inyeshyamba ebyiri cyangwa abasirikare babiri b'inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu bafashwe. Bafashwe kabisa, zafashwe ngo zifite isoni, bavuga bati ibi ni ibiki. Bivugwa ko zemeye ko zitagaburirwaga kandi ko zari zishonje ubwo zafatwaga hafi ya Mikenga. Mu byagaragaye mu mafoto yashyizwe hanze, bari baherejwe ibiryo. Ngo nubwo hari ibintu byabaye, ngo abasirikare ba FARDC babahaye ibiryo, bigaragaza icyo amasoko avuga ko ari uburyo bwo kuvura imfungwa. Aha ngaha itandukaniro ry'izi nyeshyamba n'ingabo za leta. Abasirikare ingabo za leta zafashe bitabwaho bagahabwa ibiryo, ariko ni n'ibintu byumvikana. None se makumyabiri na gatatu, nimba ubwayo abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba batari kugaburirwa, ubundi imfungwa urumva yazigaburira yafashe? Tuvugisha ukuri, yazigaburira? Icyo ni igisubizo buri wese yakwisubiza, ni oya. Irabaha iki? Nabo ubwayo yifitiye, bo bakagombye kuba bitabwaho, bakagombye kuba barya, bakagombye kuba bakorerwa buri kimwe kugira ngo urugamba barurwane neza batarya. Ibyo ni ibiki? Ni ibibazo mu nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu. Nkimara kubona urugamba rwa Goma, ubwo nahise nigabikira i Goma, ntumbune ngo uranjyana ndivugira i Goma rwose. Nkimara kumva ngo umujyi wa Goma uratatswe, Mushaki hamaze gusenya, ibirindiro byabo babisenye, byari kubuza abakora backup. Muri Sake niho habanje, Rubaye ikabanza ikagotwa. Noneho icyitwa Masisi yose kirarambikwa ku ruhande ah'ingenzi, hagakurikiraho umujyi wa Goma. Naravuze ngo makumyabiri na gatatu urahiye, wagiye kera kubusa, urahiye. Ibyo bintu ntabwo nabyibeshyagaho, kubera ko inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu aka kanya biragaragara neza ko urugamba rwabo, ibyo bagombaga gukora byari biriya. Uko inkende igenda yurira igiti, niko irushaho kugenda igaragaza ubwambure bwayo. Makumyabiri na gatatu bimaze kuyikomerana, yabaye nk'ishaka kwereka abantu ko ikiri mu ntambara, ishaka kugaragaza ko ibintu birimo neza. Baravuga ati buriya abashaka ikindi kintu cyo gukora bohereza drone ikisangane, kuriya kwari nko gutera urusimbi. Bye niko mbivuga, kwari nko kureba ko nibura bishobora kubahira kiriya kibuga cy'indege cya Bangkoka
bakagisenya, ariko ubwirinzi buhari ni ubwiki. Narababwiye ngo controle, imirwano, urugamba ruri mu maboko y'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Urwo rugamba rero ruri mu maboko y'Abanyaburayi n'Abanyamerika, biragoranye kuba warutsinda wowe M23. Ikintu bari bubanze gukora, niho nakubwiye Abanyamerika niba barabanza bakwice mu mutwe. Siwiringoma bamushyire hasi n'abandi bagiye batandukanye. Ba basirikare wowe wumvaga baza bakavuga rikijyana, babanze babagirute babashyire hasi. Ubu Makenga biravugwa ko yapfuye, ariko ntibiragirwa official. Nimba ataranapfuye ari mu bwihisho. Noneho kugira ngo urebe abagabo ahantu ikintu cyitwa urugamba baruzi kurusha ikindi cyose, bakavuga ati buriya se nanga civilian, Bisimwa si umusirikare, Kabila ari aho ngaho. Reka tubanze tugende dukuramo aba basirikare, nibo baba bafite kata n'amayeri y'urugamba. Abo ngo bakabanza bakarambika hasi bagashyira ku ruhande. Noneho abasirikare bari ku rugamba, Wiringoma aragiye, Makenga aragiye, twebwe se turi igiki kitagenda? Iyo ni kata y'Abanyamerika na Israel. Urebe na biriya bihugu byo ku mugabane w'Uburayi barwana, biriya bihugu byo ku mugabane wa Aziya, izi za Irani, hariya iriya mitwe bagiye bahangana, bica abayobozi babo. Kuko iyo umuyobozi umwishe, ba bandi bari hasi baravuga bati nuku uwageze ku muyobozi n'uburinzi afite, twebwe turi bandi. Icyo gihe mu mutwe bihita byivanga. Iyo bimaze kwivanga noneho bagukubitira mu icuraburindi. Aho ngaho bahita bagukubitira mu icuraburindi tayari, ntacyo kuvuga, ntacyo. Iyi FARDC rero na Wazalendo na FDNB n'ingabo za Tanzania n'abacanshu, ibyo bari gukora barabizi. N'ingabo za Angola, nabonye umuntu uvuga ngo ingabo za Angola 200 ngo zapfuye. Ayigamana we, ariko ni ugushaka views. Nibyo ni ugushaka views, birumvikana, si ugutanga amakuru. Aha ngaha nimba ibyo urimo ubibona neza, ubyitaho neza, mu by'ukuri inyeshyamba za M23 ziri mu mpera yazo. Finally umujyi wa Goma ugomba kuba tombe, ariko ukabatombe bitagize n'ingaruka zihambaye ku baturage b'umujyi wa Goma. Nibyo ngiye kwita nkubwira. Ubwo ndahita nkusomera aka kantu kugira ngo ukumve neza, kugira ngo ukumve neza. Reka mbanze nkarebe neza, ariko ndumva ndagafite rwose. Umutwe wa AFC M23 ntabwo ari aka ngaka. Reka mbanze mbyitegereze neza kugira ngo ntaza kubeshya abantu. Umutwe wa M23 AFC watangaje ibikorwa byo kugaba ibitero nakase. Ingabo za FARDC, ariko reka naka ugamije gushinza. Umutwe wa AFC M23 watangije ibikorwa byo kugaba ibitero ku ngabo z'abaturage i Goma, ugamije gushinza ingabo z'abayoboke bayo. Ingabo za FARDC ziri ku birometero 20 gusa uvuye i Goma, ariko nta ndege zitagira abapilote zagiye hejuru y'umujyi. Ikimenyetso ni kimara gutangwa, Goma izasubizwa mu gihugu nta cyangiritse kinini nk'uko byanditswe, nta cyangiritse. Reka turebe indege ho yaharashe. Uyu nawe yavuganye iki? Amarangamutima no kuyobya uburayi. Indege kurasa Goma yaharashe, ariko ikintu yavuze cyanyacyo cy'ukuri nuko mu byo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo gikora kinategura, nuko bashaka gufata umujyi wa Goma inyeshyamba za M23 zikuyemo hatangiritse byinshi, cyangwa tubone rwa rujya n'uruza rw'abantu bahunze mu gihe Goma yafatwaga ubushize. Icyo nicyo FARDC iri kurwana nacyo, kandi irabigeraho.
nimba baragote mu birometero 20 na 15 na 10 na bingahe, bivuze ko ni nko guhamagara. Ibyo ngibyo inyeshyamba za M23 zizagenda zirwane, nibatagenda indege zibasanga mu mujyi wa Goma, niki bazaba bakihakora? Bazikuramo. Aka ni akagahunda kabisa, ni agateguro kaba gakomeye cyane. Reka mbashimire rero, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere. Murakoze cyane.